The kid surrendered what he have, at deserve na hitabo ang milagro. Our passage this evening is found in John chapter 6, verse 1 to 15. The feeding of the 5,000. Mentioned siya sa all four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. So, kining 5,000, wa pa ilabot ang babaeng mga bata. Jesus had compassion toward them. Sa diyang nagtudlo na si Jesus, later on, nangutana siya kung asa ta makapalit og bread. Siguro yung treasurer ng mga disciple, na-stressful sila. Asa ba ta mamalit ani? So, dakong problema gid ni. What do they have instead? 5 loaves of bread and 2 fish. Okay. There was a child having this. The kid surrendered what he have, and then Jesus gave thanks about it. At deserve na hitabo ang milagro. Nakontento ba na na-meet ba tanan ng needs? Ay, nabusog. Okay. Because of what happened, they now believe na kini siya nga person, gikan gini siya sa Diyos. And more than that, actually, the Bible tells us that He is the Messiah. He is the Son of God nga gipadala sa Diyos to save us from sin. Kung gusto nimo ma-experience ang gahom sa Ginoo nga mulihok sa imong kinabuhi, ang unang step usually is ikaw mangita sa iya or unahon nimo siya og pangita. Kining feeding of the 5,000, before ni siya nahitabo, they just saw the miracle of the healing before. But when they believed and sought Him and believe in Him, they experience the miracle themselves. The principle we can learn here regarding that prepares us rather for God's provision is what we have, we must entrust sa Ginoo. Regarding sa miracle aftermath, ano naman ang tinuturo niyan? Na-satisfy mo na. Wala is na-satisfy. Okay. May sobra. And then, na-strengthen ang faith. Okay. So this is something that we know, trabaho gini sa Ginoo ba? You know it is from God when na-satisfy yung need. Tapos may sobra pa so that you can extend the blessing. And then, not only your faith, but may mga taong is watching your life, their faith gets strengthened as well. But again, it begins in what? Surrendering what you have, including your life actually, to Jesus. What do you have? Whatever it is, God can multiply it. But remember, the purpose of God multiplying is it's so that it will glorify Him. God is a generous God, pero the reason, the most common reason that merong pasobra si Lord is so that you can bless others. Okay, yun yung nangyari. Nabusog sila tanan. Busog ka na, may pabaon ka pa. Same reason that when God blesses you, satisfy ka, pasobrahan niya so that you can bless others. Think about it. Kung saan yung answered prayer mo recently, nga nasatisfy mong need. And then for sure, may pasobra. Tanungin mo si Lord, Lord, para saan tong pasobra? And God will guide you on how to become a blessing as well. Ang narang dyan sa akong heart while gastorya bita ka pastor kay murag kailangan nato pud i-examine ang ato ang self kanang kinsa ko adtong nasa story nga to ang gibasa or sa panghitabo kani adto no nga ako ba tong kanang disciple ni Lord na nabalaka kung mapakaon ba nako or ako tong bata nga nalang ko aning pila ka buok dayon gi salig nako diha sa Ginoo ang ako ang gamay nga grasya para magamit o ma-bless ang uban or ikaw lang ba tong nagsunod-sunod kay Jesus Christ nga mutan-aw sa kanang milagro nga buhaton sa Ginoo and then after that what mo lang nakuan sa ako ang examine nato ang atong kaugalingon pud pero masyada gyud kung ikaw to ang bata nga nakay gamay nga grasya tapos isalig nimo sa Ginoo para ma-bless ang kadaghanan o masubraan pa.